Okay guys, inilah hari ni ya. Begitu ramai ya dia orang pergi tengok dolphin. Alhamdulillah rezeki juga semua. Okay. Yang di depan nampak belakang tak? Macam tu. Okay. Alright. Hai. Nampak tak ikan tadi? Nampak? Ikan apa? Ikan dolphin. Dolphin ikan. Okey. Okey dolphin. Lompat. Okey. Lompat lagi. Okey. Lompat lagi. Okey. Dia follow boat. Jadi sampai belah depan. Dia follow belah depan. Ya, hai, bangun. Hai. Hai, banyaknya Allah. Lompat. Ya, lompat lagi. Ya, bagus. Okey, pandai. Lompat sekali. Ya, okey, lompat. Okey. Bangun. Okey, bangun. Lagi. Okey, cantik. Okey, semua kru pandang kita sekali. Okey, pandang semua sekali. Lompat. Okey. Hai, dolphin. Okey. Pandang kita dolphin. Alright, terima kasih. Okey guys. Alright, follow kita. Okey. Ya, lompat. Hai dolphin, tepi. Okey guys. Ya, lompat lagi. Ya, lompat. Lompat. Ni banyak ni. Ya, bagus. Okey. Lompat dolphin. Okey. Hai. Lompat lagi. Okey, lompat lagi. Okey, lagi. Dia follow banyak ni. Okey, sekali pandang sini semua. Okey. Pandang bawah sekali. Lagi. Masih kuat, cuma dia tak bisa. Ya. Tak hilang limpo. Hai, apa? Macam saya duduk tadi. Alright, hai semua. Yang di depan tadi saya dah ambil banyak Okey, kenapa nangis tadi? Siapa nangis tadi? Okey semua. Alright.